Alpha Mizo Production YouTube channel en tu le ngai thatu te chibai kan buk chawa tun tum chu phong pui tlang the Blue Mountain palak dil le kot chu aro pui chanchin tlang pui kan ngai tha ho don ani he thu hi atea thi lum buat sai ani the Blue Mountain phong pui tlang Wikipedia in thuzia krang alor khoma tangin kan ramatlang sang ber phong pui tlang chanchin tlang pui kan ta lang don ani phong pui sap tonga Blue Mountain anti hi Mizoram atlang sang berania atlang san zong hi metar sang ni za somnga pasari ni in Mizoram chim chaklam Myanmar border Longtlai district chunga ommani hetlang thanglama hian achan ve dona kwal de ruin khama oma chu thazuang khamanti hetlang mor hiam le ruam thuk zethi helaya aram sacheng sathar te tan chuan an natural homani he khama hian lasi le ram huai te an chengarin ani bok hetlang bul thut zaw zong hi kilometer ni zet ania hetlang sang takhi ram huai lalpa chen chil na mun ni om takin angai tu the ani phong pui tlang hi man lai pi pu terin dan an sa khuwa le an thon thuwa mun tam tak lu tu ani tin hetlang ming hi lai tronga la kania phong ti chu phul mun grassland emo phai tual nim tro na mun mi do ti na ania pui ti chu thumal to pa thu be suffix ni in ro pui great ti na ani he ming an phu chan ni alang chu hetlang mun tam zok hi phul chi sang in akhu de uvek wang ani hetlang hi heng phul ta hian akhu chu ka wangin phong pui tlang hi atilang ro pui bi khle ani hetlang hi manlai pi pu terin dan chuan tharau tam tak chen na mun ania chung ram huai le tharau ho jinga ro pui le poimo ber chu anlal sangawan ti chu ni inalang hetlang bul thuta hian sangaw khuwa chu atak takin au nge ani churam huai lal anti sangaw fa pa chuan mundang dayami ram huai lal chiriang fanu chu nupuya anaya he in nei naro pui taka hian atu lam ve po in nei thil pek in petonin sangaw lam chuan ngaw nu pa pe in chiriang lam hian far thingkung an pe ve boka phong pui tlang bul thuta hian atlang pan chho na pui bera far pak far thing mun anti chu a oma kumsa kha zakwa somkwa pahni khan phong pui tlang hi phong pui national park ti in protected area a puanania India rama national park pakhat Mizoram chunga ani rualin Mizoram ta ani Mizoram sarkar chuan November atanga April thain kar chung chau hian eco friendly bi katan helai mun hi tlo aphala hetlang bul thu thual vela hian mau mun ba ka thingkung par chi sang moi tak atam hle tin pheng phelep chi sang ba ka mundanga nungcha mu tur wang tak tele hetlang chawa mu tur nungcha te anom bok phong pui tlang far pa ka hian phul mun zau tak hetlang mora kham na thlenga in phar phei chu a oma hetlanga hian mundanga lo sawachi then khat a nual mai mute chi khat peregrine falcon te leya tlachi artiat vela lian sawa blit tragopan sawa mui zum sei tak nei mai mom le ran nung te naw chi sanbat te vate chi khat grisibia le tuklo golden throated barbet te ar puitiat vel sawa mei sei le moi tak misisim placente kol hok vahai hornbill vamur dark rumpet swift savatrial thuk mai mountain bamboo practice mupui dumchi black eagle tele savadang chi sang tam tak an omani tin hetlanga hian keite kelral wang tak clouded leopard anti chu omin kumsang khajakwa somkwa pasari atang khan far pa ka hian chin chia tan anni bok phong pui tlang atang hian nauban orchid chi sang te chu ruk bo thin an nia heng ram noya kan ram ro hlu te hi ven hima en kol thatlat hi aram nei tu te hian kan batlat ani e kot chu aro pui India mar chakhi mun nuam tak mai le
a mun ma te la zir chian tok lo man lai mi te nam zia le nun phung an ro phum ruk te ba ka mi hring siam chop ni lo man lai thil mak tak tak te om na mun ani ma sang mun ma hlui le mak sak tak tak te chu an hau sak na ani a tun nai loka Indian archaeologist te chuan Mizoram Champhai district chung Myanmar ram ribul nai Champhai le far kon kho in kar tlang dung ram nuai mun marem le nuam takami wang che khua chu man lai mun ma le thil hlui zirchian chak om le buai pui phurom taka an ngai ani kumtam tak liam to a khan mi hring ten hlumatang chawa bungbel le eng ilo an siam thiam hun lai migalit culture hun lai mi dai to lungphun le thil dang te omin he khua a hian ven him le engkol an ni helaya mun hlui za om tak hi kot chua ro pui the great gateway ti ani heng lung milem in karte hi a om zia hriat thiam har satak mayan nia kumsak ni som ni puilai khan pi rongming thanga convener intek Indian National Trust for Art and Culture Heritage Mizoram chapter chuan hetiang mun hlui le wang tak man lai mun hlui le sul nu hrachiang le zirtur hian ma ala a helai thingtlang mun wang cherama mun hlui upa le thil hlui mak tak tak mit la tak tak te hi an ni na chui chuak le zirchianga helai mun ma hi ron lu chil tur hian Archaeological Survey of India ASI te chungenin asomani he ASI officer retire thatho du na le thil tum nge takki alom om le a ti chuan ASI Director General Rakesh Tiwari chuan wangche mun ma ron tlo tur chuan chu som na chu apom ta ani kumsang ni som panga November tha chuan ASI Director General le atho puite baka intek official te chuan mun hlataka om wangche khua a thil hlui mu chua phurom tak te chu an han tlo chuak ta ani ASI Director le thil hlui lai chuak tu mithiam te chuan a hmuna chuan rang taka chengalin man lai thil hlui eng riat chuana tur lunga milem le thil in ker te chu an mu chuak ngala tin man lai ami to mei hol ke them le thil dang engemozat te chu radio carbon dating thil hlui upat le an rei zong riat na ti tur le en fia turin laboratory an thonani heti lai hian he teamin an mu chua pakhat water pavilion anti lungpian zia chu mugal khopui mun rang inti hlimna mun an mu chua arena tenen chuan ain ang hle ani archaeologist te chuan hetiang thil rol tak mu chua hian a en tir chu man lain heng lai mun lu tu te hian chak tak le kong ranga hlotlin na nen he mun hi an lu ti hi ani ram nuai thing na le thingzar buk tak tak te om na ma a chuan chu mun chu kan watlo chuaka mun tam tak chu in chui pal wanga petek le tluk mai theina ani helai mun hian khopui bo su nu akolin alo wong hima emo manlai nam fing le lian jok bo tenen anin tluk hia lemo ani ang engpo ni se thutluk na le atop khar tur chuan zirchian le deunan hun tam jok kan lama mo ani ti in Dr. Sujit Nayan Assistant Superintending Archaeologist ASI Delhi le Director of Wangchia Excavation ni bok chuan North East Life Aril ASI team masaber te hian helai mun zirchiang hian thakhat vel Wangchia hi ancham chil ani an ngai dan ma hruaya tan chuan he mun hi khowela man lai thlan mual mun necropolis site lian ber pakhatani chu baka ma sanga namfing hriat lo te sul nu thil chui theina man ruwa ape ani he team hian thakhat zet na an tho nuwa team dang local le in heng lai muna lo khosa tele an sul nu thil engemo hriat chua lo thuruk in khu bo te hai hon le hai lan chu an tumani tin ama ami te tha lo tho to na te chu hlok puin helai muna thil chiang lo chuidon le suang tua thiam na te po an nei pha ani wangche muna thil hlui mu chua te jinga mit la ber tu chu pipu te lam lian ti tau teu
le chua thala tu te kong roadly translating to ancestor pet wai hi ani he mun hi wangchia kaltlangin marlam chimlam le khochak lam kongpeng pathum te azo top nu in a oma loi lulem in kerlam hoin lung a in tlara pangpar le mi hring lem te po helai hi kot chua ro pui ami tenen khan a in angani he mun tlang lam pan na hian von ban siamani bok heng mizoram khuwa far kon lian pui khan kon khobung le vaphai bula te hian man lai hlumatanga bungbel an siam thiam hun lai ami megalithic stone anti te chu mu tur a oma tin dungtlang tlang chi pa po mi hring te puka an chen lai a siam lungphun dang dai bik tlema zonga ombok helaya lungphun sang ber hi mi hring puitling a in asang zo kani tual chung mi te rindan chuan lungphuna milem in ker te hi man lai Myanmaram Chin Hills pela helai ron luten engemo a omzia hriat har satak hriat reng na le om reng tura an du te an ker ni inan ngai tin ma sang thon thu heng lai bial mi pui te soi in ang tang oma kot chua ro pui hi India le Myanmaram in rina lai ami chiao lui pan na kong zong zong lu ruk na munani helai chanchin zirtu te chuan heng lai mun ma kal tlang hian heng man lai lungphun chanchin ni thei om te chu an lor khom na sa hle a ma se zo na lian tak ni reng tur chu heng lung te hi engtia upa nge an ni tu te phun nge heng lung ro tak tak enge mozat te hi luikam phai ruam mong tak lung lak na mun atangin tlang pangper oi zeta hian engtin nge an lak son thei ti te hi ani wang che muna heng man lai thil hlui tele a hwal vela ham thatna engemo omme khi Mizoram thil mak le hriat phak rual lova mi hip tu le mitla tu te an nia heng lai mun te hi ama ami be chan nan dak rampet swift an chanchin zirchian le zirbing na om tur chia hi thil be sai om chu ani kot chu aro pui hi Archaeological Survey of India hian national importance sa apuanga sang ni som pali February ni som pasari a the Gazette of India extraordinary in ancient site of national importance sa apuan thu hi chua ani Gazette chuan kot chua ro pui tilovin Man Hills and Cave at Wangchia tiazia ani kot chua ro pui lunga milem te hi akhwar ni lovin aponga kervek ania amak dangdai bik le ani tin amun hi man lai pi pu te lam lian pasari infin khom na ani awangin a hlu zual le a heng kong te hian Myanmar le Mizorama khorang rang athun zoma hei wang hian wangchia hi pi pu te thlangtlak na mun pui bernia ngai ani heng ba ka hian pi pu te su nu engemo zat jinga ralven pu khi kot chua ro pui bul achak pangpera chiao lui lan thei na lama lungker kwa kani puk panga a oma puk le puk inkara in biak po thei na tur an ker kovek bok hei hi chiao ral Myanmar atanga an ma ni ron run tur local te an om le om lo an lo thli thlai thin na ani tin wangchia atanga kilometer thum vela la chiao pan na kongbula lungro pui in thoi na mun ni a ria ta oma chu lung chu fit som panga le inches ni asei fit ruk le inches ria ta sang le fit soma cha ani lungbang chaklama hian milem in kai lai le Ramsalem chi rang rang som sari vel apong vekaker aum bokani kot chu ro pui thlen ma lal in mun hlui tlang korwama lungphek in phar a oma lungchang thatak fit ni le achan ve athu inchiruk vela zawaker som ni vela oma aker tu ten man ruwa an nei thato le ni inalanga helai hi man laya anin thoina mun tia soyani heng te ba ka hian tuai siala saphai mu na le wang che khotlang wal mel tha le tlom ngai lai tuma chetlat na mun rang rang te aum bokani ni som ni paruk le ni sari march sang ni som panga khan wangchia khotlang chuan pi le pu te Mizoram an ron lua an kalna ma saber
an thlang tlak na kona zofa te thlang tlak gate an siam chu a hon na le lom na hun ro pui takin an mang nge ani palak dil chanchin palak dile mo palati po mara tongin chimtui pui dil hi Mizoram dil lian berani MADC Mara Autonomous District Council nuai Siaha District chung phura khobul loka oma aram leilung pian zia le amun ma vel hi Indo Myanmar Biodiversity Hotspot thaile nimna thingkung le ramsa sawa chi rang omna mun nuaya ommani he dil le ache vel hi ram mul nimna ilo le ramsa ate a hausa le a palak wildlife sanctuary huam chunga he dil hi aung nge he sanctuary huam chunga thingkung ramsa le sawa tam takte hi he dil le ache velin atho te anni palati hi manlaya mara ho thon thu maksak takatanga la kania dil ming soina ani tipo ti chu dil ti na ania mizo tong chuan palak dil ti ani he dil ming choi hian helai bial le ache vel hi Election Commission of India chuan palak assembly constituency ti in a minga vu nge Mizoram chimlama Autonomous District Council pathum zinga pakhat MADC huam chunga palak dil hi awma MADC headquarters Siaha atangin kilometer somsari paruk ala a he dil hi awm he dil naiwaya hian kho pathum phura tongkalong le longbante an oma heng zinga hian phura chu he dil tlo tu te kalkong ber hi ani tin he dil hi lir thei te naw chawa tlo thei ani bok man lai thil tongkawa soichon le rian dan chuan palak dil hi CE zaria ta tanga sang khat jani vel daya om to nia soi ania Myanmar thanglama tanga marami te helai an pem lu hun lai vel nen he dil hi ain rual hle nia riatani mizo mi puita zinga palak dil in tran na man lai thon thu ilo vel hi riat tlang lon takani bok mara ho man lai thon thu a chuan he dil om ma hian ni chaw anti kholian tak chu a om thina chung ko za thum vel zat chen na khuwa ani an kholai li taka chuan lunglian pui a oma chu lungpui hnuaya chuan rul pui a oma chu khuwa ami ta chuan he lungpui bula infiam thin nau pang te chu an bo zau thin ti an reta a tin zan lama an ran vul te po an bo thin bok ti chuan an kho pasal tha te chuan chu rul pui chu a cho a kel mangin sanghaman na ngakoi lian takin an manta ani thren khat chuan kel ni lovin uizok ani antibok he thila hian soidan chini a oma chi khat jok chu rul pui chu thatin asa chu chung tinin anin sema dai kilkarami mei thai pakhat fa pani nei chuan asatha chang phave lovin rul lu chu changin achuma chutia achum lai chuan rul mik chu akhap suk thina bel chunga chuan alum son thin bok law thabar zatin achan pual rul lu achum chu a ena atopa chuan achum na bel chop chuan kholaya awathe chuak ta daya a hnu dewa an hoi chua le chuan an in luka kailon thleng chuan tuin alo chim muk to mai law thabar zatin afate pani len chuan chu khuwa chu arangin an tlan chiat san ta dor mai ani chutia dil tui ron lian pung mai chuan khuwa ami te zong chu achim pil ta veka atopa chuan chu dil chu pala ti po ti aloni ta ani soidan dang le a chuan chu lungpui hnuaya tom rul pui chu nu chua tumin amei lama chuan an pota ma se awai an nu chua theilo awangin rul pui taksa chu achan vel alai hol vela chuan an tan chum ta muk maya alulam an tan chum bang chu puka chuanomin thom rap thlak na satak tak aron oma puk chunga tang chuan na satakin tui aron chuak ngala chu khopum pui mai chu achim pil ta vek mai ani chumi tu chuan chulai mun chu dil nget taka aron changin pala ti po ti aloni ta a om zia chu tuina chim pil tu dil ti na ani palak dil pian zia le pian mang hi atung solania adil seizong hi metar zariat somsari ni in awang zong in metar zasari ani thunga
athuk zong hi metar som pasari atanga som ni panga zetani bok rin dana chuan he dil hnuaya hian khua a mi then khat chuan he dil hian huai nein an ngaia ram huai le tharaute chengin an ring tin thon thu dang le a chuan British officer pakhatin he dil laia hian angun nam atitlapala anaute zinga pakhat chu chhar turin thuwa pe a athu pek ang chuan pakhat chuan ngun nam chhar tu chuan dila chuan alut ta a ma se he pa hi ni thum zat aral nuwa aron kir ta chau maya a soidan chuan ruai ro pui tak the in du to ka zu le sa a chen nuwa aron kir chawa helai bul hnai tlanga tang hian luite pani chu luang lutin he dil chom tu hi an nia tin he dil hi luite pakhat pala lui anti a chuan aluang chuak bok heng lai vela hian lui kam phai ruam zau taka in phar duai mai chu a oma chulai mun chu mar hote bu le bal an chin na le an thar chuana mun pui berani palak dil hi a hmuna nungcha cheng sa te baka ramsa le sawa pem chi te tan in pui ania sawa chung ko chi rang bika phei chuan he dil che vel hi a hau satak zet tin he dil a hian sanga pa ngai ho baka sanga dang lam bik chi rang te kai kuang chi rang le cheng kol chak ai satel le sum si ta thlengina om he dil kam che vela om sawa te chu chi rang som sari aya tam zet record anni helaya om sawa chidang lambik zinga hian nipal falvita white delight ihina little spider hunter stick spider hunter yellow wagtail black cape kingfisher hooded pita spot bright skimitar beplar le white rampet muniate alar zualan nia tin mundanga mutur wang tak tui sawa tele ram noi varak te anom bok anni hi Mizoram mundanga mutur omvelo te annia palak dil le a chevel mun zaw zong hi kilometer som panga zetania tin he dil hual vel tu ram ngo zaw tak hi tlang ram lo nei shifting cultivation nan man thinani Indian Ministry of Environment and Forest chuan palak wildlife sanctuary nuaya palak dil hi protected area a apuanga tin Bombay Natural History Society chuan potential Ramsar site for wetland conservation a thlang chuak bok ani